Ghana adisimamba no sia ebo emprenu da crossable awonyunu adwo amata krabo akokọ apene dabre no wo akyerabia no so na nwumira no sia aboya madehye ni mu nyina adwo ama mo akwaba edebo ma kokọ Ghana mu mantam akoma kudu ensia no amantam na sene adikanfo kasa fidie ewo apoya mantamu Ahenkan 93.3 FM so ane asin konya wo ma kokọ Ghana mu ensam awodu asam twefo da Roma won matara kwadwo apawu Kasiebo edema tintim de agu enkata eso ene edi mu nkyeremu ede ba besum wo wa be yasim konya ewo maame akua frakoma ba Tampa Studios ensam no adesimama edoso pa nemom de dika na esafata se waso etimu nkyeremu ene osemufo panyine aso ne mu krojen ayede enso enam yidie obete ewaso mo Kasiebo mu no ebi ene se opanyini ba kwa baniska sam entotoya ni dwadie ma wa ben ewo mu na wasan so ekirade ewo University of Ghana obenfo Godfred Alufa wakasa ede afa 11 ho na ensem ben ena opanyin no ede eto edwa yede mu enkyeremu ede ba besomo na sanso so ena wo ensem foforo enso emu no adesuafo a wonum ewo suapon ahoduo mu enso ekyeremu se afimpino ene aduonu miensa oman na kon mabosika na mampanyin kwada na die emu tutuye no e kyerese enyade se beboa desuafo mo omayi mu emu nkyeremu yede eba ene eyeda ponda awayidi asuano ma wode ehye eye akuafo nyina animonyam eye Farmers Day enu ntie wa fashion no ekoso ewa puemantam agana nyaade no ekoso ewa puemantam mampanyin na nadankwa agufado ene etotoro ne ani ntiri bi kopie mu ewa ase ensem ban bi ana wonum ede tu dwade shima ma yede mu enkyeremu ede ba besom wei ene ensem awodo na afi so Ghana ne yesi akan no nan no na yede ayantam so na no me ensem mom ne fira ase eba na wie ye no Ghana yeda fom kunkron keja irografo abure na Ghana fo bi ne mo sam no kasai ha wonum akasa wonum akiro madwen pa no so yede eba yamfa aseda emma yen abuafo Bempoma Plaza Hotel yadana se ese wasabe mu ahoho ba besra ye wo buronya imo no wo kyase ahoho fo no bebani nyina no beje wonom ede wonom enso so atena na so ye honom a wo be ma mu bibibia mu hia bia Jubilee Hospital so aya sabia mapa ho na obi biara sabia oni padua watechima ni padua no enkoye no wode nani ekire kwaje ayarehwe Alhaji Hankuri Enterprise bronyan obema no ayeyen de pa sanse ne nioma wuduo ni nyina no watete so tie ba no provisions na mo anwa ene biscuit awuduo de bedi bronyan ni nyina no ebi wana kache ne bo no eda eye efom Ahenkan 93.3 FM said de munim dada no say yene ye ka ye yo na ebre bia so ye de ade foforo ede ba yakopɔ ya adma bronyan enya agro dwumadi dodo na ene bekoso na ebre no eso a mechechire mu de ama dwumadi awodo ebekokoso no mechechire mu enso ede ama Ahenkan 93.3 FM ne kasavidi tatatari chimama waga tonde ene afi dwumadi bia wudi bia pesa so mpempem etie na wonum enso etunwa na mo no efrase ene ebedi dwa beboa ye pa Ocheman Development Association eye ekua abusuafo ode ho ebe join ye na ebe boa wo sanse ye be hwane ye de usika anase sikapoto ye be bo no ye de be primpunto de ama ochema afa ne toma pa e de frase da chi bia ne nchirima ba no mububodin a wo so ya bodin aka so ka ho bi no ochema afa ne toma pa e de efra ye ebre semu medichechirimu no ebe som wo se de be obetime wo kwa be fa so obetime de ho enso aka eye ekoyi ehwo wei ene ye na boafo anwumre won edum aboyen ama ye de eye Kasiebo mu chirimu e de aba be som wo eye ena nwumre obedi achi wo Ada Fontentan so a Facebook live Ahenkan 93.3 FM and afi YouTube enso eye Ahenkan 93.3 FM www.ahenkanfmonline.com also wodi achi abebo pa na YouTube na subscribe never kan eye ye ho se de be adwumadi awodo aye din ya de tum live ano oso betimi anya eye enkaibo kenkan ni ewo ene anwumre no si aka Kasiebo mu ye me adwen pa hene Kofi Mensa adwene papa na papa endi wani mukan afe yiwasum Kasiebo no emu nkyiremu enie
Ekwani atene na abusuafo yehye ensam no ase a na enne eyedapon eda a chese December bosome ne de toso mienu afimpino ene adonu mienu mo yeyi de asuo no ma yede ye enkai yede akai ye maame ye papa ye nuanom ye nanfofo akuafo wonmo mo ebre ehye ma yesoso sabio yetimi nya nuani edie nya ahoden de ko enwuma so na enoma timi ekotote ede ma yene enu nti ehu afahye no ma mu ni nyina de no ekoso ewa mantam yanoma na yekoforodua amontene eso na ekoso na wei aye afasha ye de kai akuafo de toso mako aduasa enwotwe 38th National Farmers Day ena ekoso aduasa enwotwe eno ene de toso no na dwumadie no ekoso no ena Ghana mampanyini na adodankwa ekufu ado akorade na nikotwa masa ne esantem kohwe de ekoso wo dwumadie no ase di na nimonyam enso ekota akire akoranya akonya na woni Ghana fo ebon komo no ena wo kire mu se wonum ehwe ni mu se mu enso ebetime de abafu mfidie ahodo ni bi ebetime de abatitiro pa ene fidie budoza no atekreta no wo chese ni so mu hwe ni so mu betime de bia ba se de be ya sa atekreta no betime aboa na eso etimi amakuafo so nyuma etimi enso akowano wose no sa fidie no bi ne etimi nyinya ebeboa se de be ya nei se kuani betwese kan no de kwakogina afuom no obedo na ne sam nyina befu checheche ne ade no sa fidie we wo no betimi de akọ ne de akọ na se de akọdwudwu asase nani se de be ya nwura na ye mpani nya betimi afi asase nani na ama enuaba ye pese yedua no yetimi adua se de be ya kua ye betimi akọ nanim na fa ne ntoma pa enso afia no panyi chemu se wone eye na pamfo enyina komutire apamo a saa ntotoa no gusu a ekoso wose ogidi ye se enche kura won behwe no madan saa no mani nyina enso adi ama no ma atimi akonenim wo kire mu ese eno ebape ebetumi aboa ama eye kuaye ebetimi ayakono na afi wonum asabi o makosku akwaje ntete na wonum so no mutifie so munya adwuma nye eni wonum so mun kosku akwaje ntete na so munya adwuma nye no wo munyina ebetumi adomani akire kuaye enso emu aboa ama kuaye timi akonenim entine sa na behwe ama nei se enwuma asem yesi ebi munya binya no eso betimi ate abafom enti unemployment no eso bete enu achi nso no chese eye sa takretai wasene boa den pa achese anya de ketwa enti se enei se kobasi e ba be ye bi enso ewo Ghana hanoma ebetumi aboa ama enei no eno so sikaputu a yetimi ede konkro farmers so eko kasa fidie ne ba no eno so eso betimi enso ate ne kura mu no Ghana ma panyine sraye eka kire Ghana fo nyina se ye nyina ya nhwa na ye moa aban sadia be ya galamsey efom agudi anasa amnam agudi a na ni abre ne wo so obehwe no watu ase no ye betimi enso abamu sanse galamsey no enso ese ensase ne ye kakua yenso dia eno ani asase uni asase ayefa na betimi ayekua no ama no matimi akonka no ti wo sere pa se galamsey ko ne de Ghana fo nyina emwa na aban sadia be ya ye betimi atu ase. Fellow Ghanaians, the sustainability of the cocoa sector is contingent on also how effectively we're able to fight the devastating effects of the illegal mining menace galamsey. All of us, farmers and citizens, have a collective responsibility to bring this environmental canker to a halt if we do not want to ruin the inheritance our forefathers bequeathed us. To accelerate the process of agricultural modernization, my government, through various bilateral arrangements, has imported assorted agricultural machinery, including tractors, power tillers, planters, threshers, combine harvesters, and handheld equipment for smallholder farmers at a total value of $67 million United States dollars. These farm equipment and machinery are being sold at subsidized rates to farmers and other investors. Currently, I'm happy to report the processes have been concluded towards the establishment of a tractor assembly plant in Ghana. This will go a long way to reduce the cost of tractors, improve access to tractor parts, and create jobs. Nadia se ene atekreta no mo ne tractors ne mo no
de on set tractor ne bi wadi do afuom a otimi di do ma kama pa na nyina ne ba ba hwe ne abie company na mbeye bi wo Ghana ha na che se be boa ye pa ma ne oma enso etimi akọ enkan Ghana man panyin na nadodan kwa Akufo-Addo na no di sem a de kwoto dwa wo enei afahye dwumadi a ye hyede akai ye maame ne papa nom ye nuanom akuafo no ekoso apue mantam ya eno de sansem wei ekoto edwa eno achi no soafo no na hwe enuane ani kuaye dwumadi eso doctor akoto afriye wano so de bi eto so ekire mu se Ghana pa ya beka se nuane ho aye den se anya aduane enie se de etetre ba ye na sabre nim ye se kom ba ye pa ma bi mo fen empade nyina no utimi kenkan na se nkrampan no utimi kenkan no wo se anya de se bi betimi asi da biara da ba ne nuane dia wo chese planting for food and job adornment enuane gusu a chese ebu a Ghana for do na so enya bi die na nuane so bekoso a enso ebuso ewo omaikokono Ghana mu hanom. In keeping with our strategy of regular annual engagement with farmers and other stakeholders, we have already embarked on a field visit to 10 regions this year in the southern and middle belts of the country. From our field visits so far, my assessment is that ongoing harvest will be good this year and our food security situation remains strong. Farmers and fishers who we celebrate today have built this security by responding very favorably to the incentives provided by government under the flagship Planting for Food and Jobs. This is how capable our farmers have demonstrated their contribution to food security effort of this government. In addition, farmers all over the country have trooped to the offices of the district chief executives to collect and plant free of charge over 28 million seedlings of 6 selected tree crops under the Planting for Food and Export and Rural Development program. These are but 2 major examples of the strategic role of our farmers in partnering government in our transformational agenda for the people of Ghana. We therefore have great cause to celebrate our farmers and wish them a happy Farmers Day. Nanti ya usha sadia no masibi eko ne nuane ebusu ane ubenya se bebo akuafo abaso papa we eyo soafo hwe enuane ni kuaye dwumadie ene ne ntoto ye eso doctor akoto afriye na wote ne nka no ne kura mu ono eye apoema ntam suafo Eastern Regional Kafra Eastern Regional Minister ayo nimonyamfo Sete Champon wono so ekasa na ochiremu se afiwe no sa ohwe dwumadie na eye tipo asem a ode to so wo potokasem wo se accelerating agriculture development through value addition na chese ya hwehwe eye kuaye mu hawo a ewom ni apɛ kwan ya betimi enso ede no magu akwan ne yatimi apagyamu ama na akɔ nanim ene wo kyeremu se asem ni tipo omde to so no aya asem a edepa ne to asomu betumi enso aboase ye de ani di akire na ye de eto ye metri so se ye behwe ne ama sa ntotoye no abamu a wo se akire se eye ade pa beboa ama kuaye enso atimi akɔ nanim. The theme for this year's Farmers' Day celebration is accelerating agricultural development through value chain addition. I'm extremely excited about this theme because it's our mindset from production towards value addition. In order to achieve this, there has always been conscious efforts in the Eastern region to strengthen our farmer agribusiness linkages by improving the capacity of smallholder farmers to add value to their products, converting their subsistence agriculture to commercial agriculture through the processing of their products in an enviable initiative called the Eastern Commodities Satellite Map. The Eastern region continues to prioritize agriculture, demonstrating a firm commitment to the improvement of the sector by increasing the involvement of women and the youth in agribusiness. This is evident in the region's outstanding performance in the implementation of a number of agricultural flagship programs. Mr. President, your commitment to the sector has indeed signaled the dawn of a new era for Ghana's agriculture. My region, your region, has and will always continue to contribute its quota to the success of these programs. Adishima mani a wuti ye wano eya poema ntamu suafo mechire Eastern Regional Minister Onimonyamfo Set Kwame Echampon ana Adishima Martin nka ni nyina no eye daponda ye yesu ono me ye nadai a ye de hye ye maame ye papa no ye nuanom ye nafofo akuafo ye de hye omanimonyam wei eye de toso makomako aduasa enwotwe ana chese koso we poema ntam ya no ma panyfo ekokasa ye ewase ye koyanim ewo eye ensemfoforo enso emu opanyini baako no eba no eye sikasem entotoye ene edwadie mu a wabe wo mu pa wo
ho adekyereni enso ewo University of Ghana eno eye Obenfo Godfred Alufa Boken na wakasa edi atodwa ekyeremu ese eye 11 no ehu behia ese nka beyan ka ban no ebeyi edi afiri wonomo ene ebusa nso wapanyine adai 11 ade se boa pasisi agane ho kyere yen enti yen nyina ye nim se eto nso na aban ne betimi enso agyeche ne ade azoto nioma na ho ka kyere aban se wonyi 11 firi oyide na abeso aman ne sabio yeto amenemu ana ene wochem se da bi esan se 11 ankasa no ade bi asabe Ghana fo hunu se ye bosom eye wonuma chi wade kase pa Ghana fo empetie enti emfa ne de aban beye wose ana no nkote a aban kwakenkan eye oman na koma bosika no totoye ne jubadie no de akyere mrasebejafo no wade tuudwa kyere mu se wateso na wade ababegina eye wanji chemu no baako ekome 1% eno de ogidie se Ghana fo betua owura eye Obenfo Godfred Alufa se yenkan kyere mampanyini ene na pamfo ene aban no ese enye no kura dase Ghana fo 1% no kura betua wose aban ne pa wone no endi ho enchem ne wonte so ema ne meduru eye ohaji chemu no eye hwei ene akyiri po baako 0.1% wose no kura nyade se Ghana fo betua Ghana fo empe 11 anim ahwe enti ebeya enka aban no enyi firi wono mo na ebia wo totoye bi foforo bi obetimi di aba ene hye foforo bi a onfa enso so emra ogidi esanu mo betimi enso abo na mom so nani eto 11 so dia obedi no dokono ekwa. E-levy provides one important case study of how government is at variance with the expert base in the economy. Various economists, even CSOs, have said all they could say about e-levy, but sometimes it's as though somebody then wants to do it to demonstrate where power lies. E-levy, government should delete it. Something is conceptually wrong and it doesn't meet certain basic principles of taxation. People have issues with it, even if the rate is 0.1%. Taxation is not a hammer where you treat everybody else in the market as a nail. Tax itself is an enabler, so you need to manage the trade-off because you cannot tax your way out of poverty. It's never done anywhere. Ghana for wo chiri wo mo na sanso de tuo se egu ono mo kon so ebu ono mu kom o se hefa na wo ya ye sa dutuye we ya wo kohunu ya wo so watene wo so watam de aba Ghana ha no mu ye obisa aban no we aye financial economics wo no enso ewo aye University of Ghana Obenfo Godfred Alufa Boken and adishimama wote eye nenka enso so eno anani abre yi na eno eya nsama ono so dia to dwade afa 11 ho na dwenkyere eno no na mayenko yanim awansa wufremu yaduru eye oman na koma bosika ne totoya emu afimpino ne aduonu miansa de na yedaso agyeremu adesuafo nso mo ga na tete mo eye suapon emu wonom so anodam onom atiem wonom kabom ko baako wo friend say University Students Association of Ghana na eno opanyina wotua no eye Dr. Christian Intifo Addison wono enso de atodwa ekyeremu ese eno ma bi kwaso odunu wa wonte ase oman no akoma bosika no afipino ani aduonu miansa de na aban no kwada na die no wote ase sabio fasodie bi animu a ebeboa eye wonom a omo wasuapon mu eje teteye wose aban no onkokan na yentia wose ai ayade se enei wontimi mfa eye adesuafo na sabio wonom a eja wo kwaje teteye ewo eye enyoma bi ho no mo pese omo so be ye adwuma no wontimi fo ma adwuma mu abiem wase anu ya ade baako afenso so no wase enkonta buo bi ekoso wo Ghana hanom a sankonta buo no so ebeto dwa no kyere mu se Ghana wo hwe adesuafo omo kosuapon awodo mu a omo wi a wo mo ye fo omo mo timi koye adwuma no anasa aban timi fo omo adwuma no eno eye ohanji chemu edu 10% pe na aban timi fo omo adwuma afe ohanji chemu maako aduoko no 90% ne de aban timi mo omo adwuma jiso omo ani na mu saa ne asem no kasa sabio ebi mo ye kubewa ebi mu so ye ensio ana jese ebi mu so ye ayi yakane say akra ebi mu dimate ebi mu tonsio ebi mu so bokube a omo nyina no eye nkrofo makosuapon akwaje ntete wase kasabio ka ban ahwe no mo madwuma etu atia se ade se awreho pa na ban esan so beka se ebi 10% kwa ko betima fo madwuma no on san so ntimi fo madwuma mu biem dia na tia se 2023 budget no enidaso biara enim emfa madisuafo a mo ma konko Ghana mu
hanom wose ano ntem koda aban so wonom atete sesisi am no kase ukọ eye suku ahodo mu asuapon ahodo nim na eye school fees e wonom tua no so ya se pija buo ni mu asade akokọ soro a wotem se ni nyina ya ade asisi am no kase e kire de di pefe se oman no ankasa no aban no adesuafo mu oman mu no aban ni nya krado so obeboa wonom amomo so atimi adomo abomo bra ameno matimi enso akọ eye enkan na orura Christian Intifo ensem no emuni ya kase 2023 budget ya my university for IMOBA o se o ma ya team se Ghana dom agu my nim do na ye mebnu ne papa manka wo ko o man bia hwe se o man ni begini etumpon mebnu na o man pum to e di omoso university for wa Ghana o de ye toto university for wa ma man bibia o tunu se ye ho cheye pa afi etwe mu Ghana Statistical Service the data bi by se university for we school afi bia emu 10% say anything nye ejuma wo man mu 90% omu wie national service omu tena fie omu tinye ejuma bia informal disia na fanye we nyina chi etie proposed budget ya minister dia ba to parliament omu ndi wa bobo ya na osaka say emfa mabunu bia with memdim ya employ bia wo public sector ya dia no to ncha na kia ese wo dia mo ma ejuma ya disia ya ebetime sia dia abobra dia hwe ebusia dia nka mo ma munja ye na na university SRC president and say do na the ababetu ya na say almost school fees almost here for next academic year schools na atu boom adeshima ma wey eye opanyina no na etua University Students Association of Ghana no eye adesuafo mo suapon ahodo mo wo Ghana mo nkabom ko ba akono no na eye Dr. Christian Intifo Anderson ana de smama oten nka no na jerisi am no kasa de say de owura yi kan de jerisi adesua no kura no ya ye bibia ho ya ye bibia ho mayana ya naboafo asien na yeda eye Alhaji Hankuri Enterprise ase sanse bronyan wabam ya dipa ne ya dinibiem esanse akọ no ma provisions no atetene nyina so no ma hodo adi bedi bronyan no watetene nyina so eyemo na wohia anwa na wohia milo sugar so boloti do say ya bobbo bia ma ya hoden pa ma no matimi ko yie ma nipaduan den ho say from solution tapes ahodo ni nyina no biscuit ahodo a wodi be man kora no ni nyina no osiase menka cho say watete so pa ne bo efo provisions ne de na kache Alhaji Hankuri Enterprise ya wasiamu na ohwe na chiri kwan ya yira kwan wo Opportunity Bank any South Brim Rural Bank no wo no mfimfini pe ewo eye achim oda intudu achim oda wona ohwe ba bia eye Opportunity Bank wo no pepepa na afi South Brim Rural Bank no so wone no enso so wo se wo mfimfini kama mepa cho we otimi no mo kasa eno ma no mutimi de to abronya yenim se bia obeye busy pa bia onya adaje ma ho e wo se ye didi so mo ye ho timi to ye twa ya no spededi to dia friend 0245 447 138 0245 447 138 Alhaji Hankuri Enterprise yada wasiamu nyakopon onhyirawo se ode enoma bo okoso no wotete so ehu yen ahiafo mobo na Jubilee Hospital samen kan cho say nipaduane de wo ye de ya wada koda kubi de ho bepopo so ahu no man koye fama nipadua no te ko ba se wote ya obi wo nipadua ni mu a me pa cho tutumirika ko Jubilee Hospital aya hwefo a won mitiri ho abobio no nim de na sabi nyakopo adaro modo wonum adom ye ne enti uba ombejo nkwa de suo no kama ma no matimi akonkan ye wo eye laboratory wonum say no na me pa cho ya hwe wajanai mu ojonso mu na afi umogya mu ne hu yade potia epese gini padua no enso so eboso na yetimi ahu aduro potia betimi so ede amawo na yetimi aboa wo na yasan so ewo pharmacy enso ho ya pharmacy no eno ya nkase ye wie ya no ye hwe ya de ni wie a yesi kwa monte kwato aduro da bi ebi ne ho nti pharmacy no ehwo no ma no na wuji unduru na atimi enso aboawo mepa cho ba wa fafuru tutumirika mepa cho e Jubilee Hospital eno last stop oduro no ma na wakọ won be hwew akosi bra wo betimi awo afa ho afa oba woni abofra ni nyina akwanda yefum ni yehwe akwana ho ode ni yehwe so awofo na ho ode se de be betimi aboa ma no matimi akonkan na enu achi no se nyakopo ya adom na akora no wo bedi atiasfo asase so a yatimi ahwe aboa ma hu nimdie ene enkyekere
mapa betumi aboa wo ama wotimi ahwe akora no so ama akora no nya apomden mapa ama no matimi akon kan se abofra no ba foforo no sa na ne wonye den ohun sabio oye peche sa enti no obi okoro nim se de obesi bi akora no se de obesi mi adeda no ne ade ne nyina ne be kire wo na enu achi no mawre mfi se ye wo theater e wo no ne ye operations awodo nyina e bia wapira na pra na wapira no anase ade na abɔ na wose yede homa bi wura ni padua ne mu ana se e wose yede nsika bi kika ye kan wo ana yede mpane ne homa bi wura mu ani nyina no mepacho eye Jubilee hospital ana wose odi wani enso etimi ekire na yehwe edema wo na enu achi no mepacho opemfo sa wo kanwa menyina babia so merikam ana so bibi odu ko bia odu du Jubilee hospital as last stop ne here ya famisi anu ya wokọ a ombetimi enso ahwew ajewa wo amo afa ho afa ba enu achi mepacho eni yade biara no ye de kwa akodan eye Jubilee hospital no matimi ahwe de amaye ne ama no matimi akonkan wa bedwaku omutufo enso efa pomden ensem se de be yankofa yade bia nso emfa ma ho diabetes ene hypertension so atana ye enso ewe ye na kache a ehonom so no edafiada pa ne da yetimi ayisi wonom a yedidi yade hu dwuma ne so da ne pan wa da bia no otimi ba nuane bia bedi wo yaso e obia no ehu twayo po apomden si achi ba health insurance so eya dwuma enso ewe ye na kache ti ya no ahye ne so edi ama me pa cho do ani e kire mu ofiri aboabo na eba eye odan na so ofiri aboabo na ekọ odan eye onsa nifa so ewa Mantara bridge ne so wonoma ene atran ye no ewo na emom se ofiri odan so na eba aboabo a eye onsa benkum so Mantara bridge ne so wonoma ena obehu no yen akache anase ye na atran ye me pa cho frem panyufoi na ne wonum emon komogi nchirim kase aburo me die so 0244 57 5799 0244 57 5799 and 0241 784645 0241 784645 eno Jubilee hospital na enu achi Bempoma Plaza Hotel se men kan kire se ehwo ye bia ya mepacho sabra mu de won ye gya ahoho ni nyina tibro nya yi bai de ehwo be boso pa dwumadi ahodo ni nyina no ehwo ne ye kwa akodi no sanse o conference wo kase bi ho no ma mepacho oba dwumadi bia wudie se eye awalegie anase eye nhihye biara so hu dwumadi bia program bia be se odi bia no opacho betimi de akọ no sanso enu ahohofo mba besra wu nyina no wan kasa ni duru ba bia boabo abusuana no na monko twamfa wo kakra so hu sanse won maduane a wo pe ana yede ema wo edie adokodokode a wo pe ana yede ma wo ennomo mepa cho dan yedu bewuram se kogyeju ho ewo mu no owuram atim se yes bibi bia empa condition tuaso ede bibi bia sisi so kama enti Bempoma Plaza Hotel anasa B Plaza Hotel ho na bronyan boso be bia ene ho woduani chemu odan kwantanum the Church of Pentecost asafo no ewo dan kwantanum yene no ene di animhwe MTT di kwantempo no so ena ye nyina no yebutu mpacho bomadian na efra penfo na ebuki ansa konampo na waba 0249 855 396 0249 855 396 ana 0243 118 500 0243 118 500 ntia no wahye ne so enso ede ama me kama ewo ho ne mo na enu achi no Ahenkan 93.3 FM so adeshima mamu akasa munim yeba ye dwumadie se de sebe etie de yebeka bia so no yehwe na ye ne sabe pepe ama nnoma atimi akọ eye enkan de yeba bia so eye de a eboa temamufo ama temamufo abrabo atimi ekọ eye enkan no ti bro nyai ye ne mo a na edie de pese ye nie Nyankopon eye adoma eye bro nyai mo no yebehwe ne de agokansie dwumadie bi de ahyehye so a chese enya agro eye 24th December no 2022 ampaya bedwa a chese enya agro aboabo Saka Park ne so yebedi agro enu entimi pacho moye football club bi na mo pese ene mo de mo ehye Ahenkan 93.3 FM eye Christmas football competition no emu a bomoden na be pick forms ma honya ha kan ho tutumirika ma na moto me pick forms sanse forms no wa me pick na se edru December 21st a wan hwa na chese yansa mo wakonya biumti freestyle ya kopem 21st December no 2022 no bomoden na be pick forms mu ye kro ana maka mwabo mutimi de hianse monye football team mutimi ba na ma be pick mo forms na no matimi akonkan na Nyankopon so ya adoma Boxing Day no eno so 26 December enya gro enu se Ahenkan orphans Christmas
giveaways eno ebekọ so na eno ye dwumadi a kyese nya agro na agya yebehwe na ene sebi kafracho nyankafo yetimi ahwe na yamamu bi kakra so hu aha ye no munya ne bedie akyede bebre ene ebekọ so saada na kyese enya agro mepa chaw fantoma bebo ye dia no na bronya yi ye nimom na afi ye nhwe ne ye mmoa eye sebi wonom a onni bie na wonom so ensan kọ ma no bronya yi mu na nyankopon obeyi akoma so adesade enso ede amaw 0244 29 0093 0244 29 0093 and 0554 171 393 0554 171 393 friend penfoy nene wonum so emmo enkomo no bejo so na fa ntoma boy dia na bro nyai yemfa sede enhye eye sabio eye enyankafo enso afrumu ma Ochimai Development Association Samin Kancho Sebo Modian, Nebra ni nyina no yenhwempene punto ma Ochimai, ye nyina no kakrakra, obia nya na famu die mpacho ye kromani, anaso ye timamuni, watu bata no wabetremu a ye nyina no ye hwe 10 Ghana cedis, yemfamla Ahenkan 93.3 FM fiduemu ya, mepacho no butu achim aboabo ode ba no aba betua, eno ye registration, afi busumi bia so kana se so se obetua woto ye 10 Ghana cedis busumi bia no watua ne ye nyina keka dia bom near the prempunto de ama ochima afa ne toma pa enso edi afra me pacho dwumadie yi se ebia aso adokon na so bia wo no ekwan wa emutwen mane ya oni mpanyfo mo nkomo mnim kwa mefa so a osu betimi de ho ahyemu ana so betimi de ho so adon eye ekuo no 0594 467 029 0594 467 029 Ochimai Development Association yenhwe manen sei Ochimai ase na eye Ahenkan 93.3 FM so ene kasavide tetreta chimama meka fo de ama wo eba no se ene uye dwadini a wodwaton de no fabra Ahenkan 93.3 FM won fantom frama nya hu de mfama wo atufuo begu so atunuoma no amanuoma no asama so etimanya sika enso etimi de abo wata so amanuoma etima konka de ama wo ujumade bia wudi biara ajumade no eye edom ne de ye ayiyo abadinto afahye awaregie ne nyina no ye de nipa anase se bi dom ene de ye etifa ka kira Ahenkan 3.3 FM so omunya hu dede emfa emawo wo de tu ye nima nipa beba amana busu ma odwumadie no aye krabe hwe eno atimi pacho wa bie company bi upadwumayefo a fada Ahenkan 3.3 FM ne yenya hu dede emfa emawo na sanso ne wa bie school opadisuafo a ne nyina no aye Ahenkan 93.3 FM o de betum framam amadisuafo pem ene beba ama school no so aye krabehwe aye 0244 29 0093 and abe frame pacho mi sisu bim 0244 29 0093 frame penfo na ne wonum emmo eye enkomo afi abusuafo ye to Kasiebo no so na yakoyen anim na taw ene ebo no me nsakei wiase nyina agukansie a ekoso ewokata maimo no Ghana yeso so yeto yensa frɛ yen ya na yepre ne yetimi edtdd mo ene ekobi na yekoye no group stage no nene ana chese yebo ye ma chetwato ye wene pɛ ye ne yekoro no yekopiem run 16 pɛ ye ne yeba fie no yebo drop pɛ ye ne yekoro no ti Ghana de nyanso ye wedi nkunima na yebo drop ye boye humodin bia ye yafam die bia fregulusu ni nyina mo mbebobi na so eba na wie ye no na eye irograi so yes baifu yo sabio mu fanchame na so papa no ha abro die de eba ne se Ghana oni yehia oboy abro papa woni ne mrante no ombo momoden Cavani mu achi atwe ne sumpire mienu ye ntimi ante ye chepa na titu ho ayubai de da you onko bonche awe pa waba makipa ache no te wie achire no Ghana ye ba fie ne ye ba fie se no Ghana fo bi de makasa abusuafo me tie Ghana fo Yes, and yes, my bomb modern. I say, not for one, we are born on Monday, the influence of the money before now. Embracing my dream. Every day, where they are, a film. A born, you are born Tigana for us. I am born in Nebo. I'm on the Mumpus, Musagana for Mumpus with Shemona. One shall be sure. That's all. I didn't know where they did. As you know, the day you now know what president said. Yes, so yeah, no. I we are by as a more Captain by no, I'm on raw once and Bagana now I say hono Jeffrey nti born there either win lose or draw nti I'm plan for any Christmas yes an kanye de
Adeshimama wei eye Ghana for enso ensem no ebi musase de ensuo ye no saa na wianso bo a ebeye samwaja akogbo bi toto ne ye hwe na chimpire papa mapapai onu ne ho ene de da you ena ne so de abai enti Ghana for adwenche no watere de afa Black Stars for omakansi amone Uruguay for esiye ewo wiase nyina ball akansi a ekoso Okata wiache ye bafie no na ate na awe hose abusuafo ye gina we so ne ye de anwumre no si Ahenkan Kasiebo no enyina ede asi na afi so no ye na boafo eye ama Safuwa atwe afi eye Kwame Asante Adaromo de ko Facebook live na YouTube live asidanka boafo nka ye nyina no agukansiefo no ebeba agukansiefo no sa beba enti no yedimo enti Facebook wa mfante why da fofo ebeba ne abekenkan de amamu ye hu se mo de message ni nyina no ede abamidin adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa ende wanimu kan Kasiebo na si achia mu pi memamumo ne tie super super